Završena je još jedna sezona. Ova sezona je bila najuspešnija za mene. Imala sam jako puno uspeha, odigrala sam odlične utakmice i dokazala sam se. Mislim da sam zasluženo donela sve te uspehe zato što sam naporno radila i trudila sam se na treninzima kao i moje prijateljice. Pozvana sam u razvojno-trenažni centar koji se ove godine odvija u Karatašu, a prethodne 2 godine u Kragujevcu. Ja sam pozvana na uži spisak od 12 igračica, 2002. godište iz cijele Srbije. Kamp je trajao za nas, devojčice, 2002. godište od 17. do 22. jula. Imali smo 2 trenera, imali smo 2 treninga dnevno. Veoma smo se dobro uigravale, podržavale smo jedna drugu, nadmetale smo se, ali nikada nismo gubile drugarstvo među nama i slogu. Ovim putem želim da kažem da od sljedeće godine neću više biti članica Košarkaškog kluba Tamiš, jer sam dobila pozive iz nekih beogradskih klubova i želim da se zahvalim mojim trenerima Aleksandru i Darinki Jovanović koji su doprineli da ja budem pozvana u te druge klubove i koji su radili sa mnom, koji su trpeli sve moje nestašluke i tako dalje. I nadam se da će mi sezona u Beogradu biti uspešna kao što je bila i do ovdje i da ću se lepo uklopiti i da ću nizati uspehe kao i do sada.